Wikinda bakichigo na yadhe ni ngoni turango Jesu Kristo. Babini nakataki kimni na ngoni buli. Mamimbir talanga ngas ni buli kir na leo ni bonua. Ni sandingi taka muni siamo chigo mai nondo tu channel. Mela beti chunga kinda na leso ni ngona fika. Wer na ngoni toki. Ni kuona betale ba chigo indona topic ngona quadratic formula. Na ngona dhabendo baka ngataki kina. Kena dhaka baka dhaba na formula ngo. Uli subanga na basics na baleta na quadratic. Ni saba muri chuk mena videos ni factorization au sa sulit chuk indona number code kwa number code 3 kana palimbale kento sa kila na quadratic na power ni x na rua na highest power kona 2 ngi sono nguna ni ndo tao no mu factorization kan man bali ko factorize wango ke usulongo bi kondona combination go 3x squared kamdanga plus 10x plus 1 kamdanga ke tukuni mo factorize tango iku nge kureda no mo matrix method ko babuli da bekimdu mo ni ndola bandona bracket ngala ko mai kina kona dhiringo kembal na x ya ona split taka 3x times x na x squared o split tak tala na 1 go na 1 da na factors ni 1 right na plus 1 kena plus 1 kenda tungi check no da tu checklist men da tu cross multiply ken mal ke times taka na 3x kena 1 kona sulia na 3x na 1 times x na sulia tangla kona x 1x sa x na ngona add takinango reda ko sulia na dab na 4x reda na 4x go reda na 10x robi dalachi na ngona sa ba kinango na no mu working iku sa sinreni kunia ndona kana factorization go na formula se ngondo na opportunity mo na rani solve takana quadratic formula me mbaleta na solving of na kona x squared ichiko so na itukutuku bina ngo be wa sebe kento na good news or ituku mbega na good news so na itukutuku bina ka ichiko mbeleta na quadratic formula mata ni ka obi tukuna membaleta na quadratic formula okoya provide taki kana mbale kuni bakalusia no mongo na mo creme kuni creme taka na tar don't even creme this ko bakando ni creme taka mbeleta na dap na matini tungo oko na provide taka na ngoni ko nambe kina na FSLC erani toka na formula page yo irna exam na zera sana taka ba me user friendly na ngona nga suli mai kina na taro sa suli batata la kena da na formula so ya sa ando na bonus lebu be kenda tu na sini krem taka na formula kena karua iko mo kuni da ortondo tu na ngarto na we kanda tu na kenje warinai ka ko bakando nyolo malenga ngondo na bala da ni ko warichu so ngo indona kabena ngondo na bonus be kenda tungo ni provide takina form yo ruchu koreda na ngona to approach taka kina na quadratic equation ruchu kona kena basic steps awan remember to follow taka ni ko ngona kena basic steps rona basic steps na ngona usare de kina na quadratic formula na mata indika moda ka boy como identify taka na coefficients asara kena bali na ngone suli mai kina bango na formula iko mo identify taka rakede ko na numbers ngo ko tu bango ilu kona dhiringo kona 10 kena constant na 1 na ngono sa kuni kina na no coefficients uiko sange imbita bena formula o warta manda bikim do bada butu na rareni formula ngo ngona non tu formula ngo na quadratic formula yo iko reda na non tu formula scan taka manda no tu formula nono muchiko na formula ngo iko na sini daba iko na sianga ni creme taka ka kunyo creme beto kona daba o ko provide taki kata manda na formula libungo kuni rereba kana formula ngo ando tugono chiko na ngona ndo daka kina na quadratic formula na formula kena karua na calculator ko na daka bana job ngo sini non daru job me kota mai na answer endua nga non daru job kongo na iko na reda na mata ni wasi ni video mbimbi chikongo o kenda runa da kabongo como bangara na coefficient o sa ambite chungo ko na namba ko chungo sai x squared ko na dana na a nunu muchu ya kongo iko mo bangara ikango o di ko chikongo in front of x ko chungo ilube naka ko nango ngo x ngeda batale ko kan katul ko na constant ngona nondo tu itabi ko na matani patni nondo tu video ngo ona focus ko bali bo na identify na coefficients bala tango nunu muchiko
iko sa kumanda ni krem taka ge ken ka ro ilo mongo ike sa calculate iko manda nga sinyanga tale mo solve tango na calculate nge taka ba ke na job mo kona deti job mo na nge taka ba calculate yo na calculate ko sinra ni ndingi taka ike la ko mai kino non daru initiative ken daru menduru ndor ndingi na A ndor ndingi na B ken ndingi na C atoro eyo kena bale kenda tu na numu skills ni ndingi tu sarabi ko na power of identification ando specify taka bakali yo redon kondo na number one mistake do taka babali burna na lewe vite no mucho na coefficient o ko na number kamanda ka usulu tungo 5x squared plus 3x plus 1 o kamanda ka usulu ya nada bana namba ko chungo iliu vena x squared nada bana namba ngo ko ngango ngo saranga no mu a na 5 ya saranga ongendu ndru ko bakali unango na kimsandu maka chikona maka taka chikona muni pepa na FSLC kituri da bango nila ko bango na a sali total kinada na 5x squared total na formula ngo na x tuikena x so ngo na tuikena x na number one mistake on dorida na nonda to ndingi ke kan mali kenda to na torondo na ngono meno mo warta ka bikim do ndingi taki bakadaba to spend tang manda sona time ke batongo job ngo kala provide na matinitu provide na korniwuli soli na formula calculate da kabongo kona patngo sa matata tu koengo ngona nonda to job kenda to na spend 5 to 10 minutes nonda to reda chiko na kena coefficient ko okay to reda manda iso okay to reda manda ngo matai bernyo ndingi taka indonaka numuchiko eda ngondo na example sa sulitungo inumuchiko nonda to checklist ngona general format o binakata mo ko sa kinda ko chiko o dindo liumai liumai na ax squared ko chiko na x squared tarava mo x gai tarava modi na constant me ba chuka na kena velutui na wingu na kede ko dakaba kina indona taru ngona matainika mo ko na scan taka iko mo scan taka na kena da na general format ngona kena general format tora kena karua ken bali ko scan scan taka iko na general format kena karua kondu wambimbi taka o iko mo rida na daba mo ridi zero me chuka ndona zero retango kona tarongo na zero chukandong sonongo na zero chukiwi chukisandong iko more di zero so iko nangono iko scan taka no checklist reda na kena velutui ana sequence na kena sequence do sequence taki orto kedengo ena liu chukuma na x squared tarapa mayodi o x tarapa manasi okay to reda mandango na example ko sa sulitungo okay daba nuntu checklist x squared x constant set matata daptal nuntu checklist undo tukun chuko mo ready zero ke una bambi mbite ki rono rongo sember ni oreda mantanga tubutuwa tobole mo ready zero ilu andun ready zero okay sa chiko na zero yuksangera ni la komike na watoka okay mai to scan tanga mantango reda mantana 4x squared 5x and 1 odi chiko ilungo bena na x squared odi chiko ilungo ngo ko ngana nambango ngo baba odi chugula right na a equal to daw nga a equal to 4 atoro asara na matin kareda ngo na nondo to itabi no mitabi mundingi yango nangoni ko sa torongo ngo karuanga ni ingredients ni ndona ka sanga chiko iko sangi dokota ka bena lo uniform okay ken korwa reda ngo na nungu ndingi na b mo parta ka bikim du nangona iko ndingi na b odi chiko na liungo bena x. What's in front of x? Right. Edango, nango na undingi kinam go redango. Circle takabata chiko kena sign ya. Roya rula ko bata chiko. Kena bal na bingo, daba na nungu b. Na b equal to daba. Ko equal to positive 5. Ando redando lebu na exam. Nango ni exam lebu na exam. Nango nando sama kate kinam go na pepa. So ndo ngule daba saranga na sign ya. Nango na dala kina num sign dala ke de bandua vitali ay kung gili bakanga taka na formula lida ka na calculator sa dala saranga may na first step ni no mo juga okay to reda na constant to circle taka kon reda ko new circle taka na constant au circle taka bata kena da na one nga se circle bata kena sign one na ngor saranga
reda ngo ni circle taka au circle taka wata kena sign reda so dava nungu C ke C is equal to -1 arida do tuku na nga Michael Jackson or to siya lang sere na Jackson 5 it's easy like ABC do re mi kena 1 2 3 mate o ka sa mboro rosa na nunu mu juga nangono yuko circle taka ronga de chiko kuni circle te x kuwa bakando nyo ndingi x don't circle x kan karua yuko include the sign kona sign ko nangoni ko sa circle kina rona kango mo baka sama taka chiko ko baka usata ka bachiko circle ken dona sign juga ya rola ko bate chiko to the left kendo to ara da kamna video ko non ndurla nga share to bionsi to the left ngona kona left ngono go yo mo sa songo na chiko mai B5 na C1 aset okay to reta libida na tarwe dona ka o kinda bana ngoni FSLC beta na FSLC sana solitu nga may bango solitu mana AX squared plus BX plus C so na kair to na da ka borto na be upset taka kona template ko chungu na kena tubu kuni sa matay nga ni namba sala ko may ay asar nga sa numu A iko mo rede chuna A baka biwe kanite ko ay pata kena X squared so nung na AX squared rani tulong rani liutu may B so nung na rani liutu mo C iko mo reda kwe ko rola ko wata chiko ki X squared wadon bara chuna mata mo be X squared sara ko me mona chiko iko sandu kelangan indo taka pangona raka siya nga bandor ni tepo halfback me tataburi ko mena defense iko ndorida sul sara mendon tamata dor suli mendon namba walu sendona prop don tamata lipu ko me wadonga kona tamata mena wadonga non do quadratic formula o X squared biti ko chiko betana ni concept gona quadratic formula kembali ko bangari X squared chiko nango reta na taro o di non do checklist ready 0 nango sa ready 0 kin ya bangari X squared chiko so nango kona chiko lomondon so nango chiko sa we okay ona reda erona situation so ona elu rate to 0 to reda mandana mataya okay reda ngo sa ngito ngo bena 0 reda to mandana tool example ngo reda na tool example iko rani reda na 0 redi kango chiko na 0 wana na kongo chiko na 0 wana na kongo chiko na 0 wana na so ngendo la ko ngame bango na matangalitaro sa papita iso sarangay kaya ko ngo na nungu A na daba na 5 nunggu bingo nunggu si esenga esini mai baya kuni lak ngame sabe papito saro kango me na papi baka tauna kenadam na tubo ko tungunu chugo de na badonga o X squared kana bale mali ko redike ibe na buno chugo na X squared chugo bio X squared redi X squared tungu kembali igo rani follow tak rani nding ngame bango kesanga ona bola tali edan X squared liu mengo redango na plus X squared kembali X squared chugi right sangki tarabodi me according to nondo to tubutungo tarabodi na 5x bichi 5x ocha sangyodi kona plus 3 plus 3 equal to 0 aset ya nangono sabango sangela kona numunding iko sangere odi chikuliu ngo ben X squared ke sin dona kabula itu sini 0 ya kendo dondo tugono chugo in maths ke senganin dona kai bola itu chiku kinana na 1 kembali kendo na 1 ngo dama nunggu AK 1 toro okay odi chukiliu bena B scan taka bina reda bina kana sign odi chukiliu na sign iyo reda ngo nunggu sign ngo na 5 reda ngo plus 5 kembali na dama nunggu B ke dama nunggu B equal to positive 5 okay daba chukiliu bena na mo C daba nunggu C ke nunggu C equal to 3 atoro reda ngo daba nunggu A ke na 1 yo ki kwala ko ngamai sa tiku papite suki sabe ndingi te kasarango edi kango nunggu A ke 5 areda rubi dala chitu ngona kona wambimbi takachiko mo reide chiko ngana template kona original template iko na numu refer liko richu ngaika okay tola ko bena kana karua ke chiko na 0 wana nabu kuni sala ko ngamai sabia ko banga tukuna sabia papi sar ngo nunggu A ngo nunggu B ngo nunggu C senga
iku sindra ni takaba iku tuwanir tu reda mandir tu odi ndondo ni milumai okay lumai nadam na x squared okay lumai na x squared tarapa modi minus 4x bita mai nadiri a plus 3 equal to 0 areda kena tuba okay me vakanga tua follow taka chigiliu odi chigiliu ngo bena iksara ni ketchiki ke sindona ka bola itu odi na invisible number ko chungu right nunggu ak equal to nunggu ak equal to 1 na 1 ngo invisible tu okay wada numu b wada na skills ko tuguna ni undingi taki b circle taki ko bata chiko kenan dabang kona negative fongo nunggu b ngo negative fo wana nabo daba nunggu c equal to 3 oh nunggu c ngo kama mate vando na gango tulu vando ngo sare arida okay nuntu uchochi nanguni bitarongi kiku sa skills na kango iku sinyanga tale motuwanir tu reta tu taka mandike mo warta ka bi kondona examination situation kamdanga yuk sandam bitungon FSLC sa sulimengo 0 okay mata ini kamu tak apa ready x squared ibena buno chukino x squared iko lako chungeke odin x squared ala ko sareke x squared ngo kota litu mana bango sai ke nga sala ko sarana nunggu a equal to negative 7 nunggu chunga x squared odi tarab x taba nunggu x okay taba na namba chugulungo bena x invisible tu taba atu wanir tu saraki b equal to 1 okay taba nunggu constant c hareda c edam plus 6 saranga hareda nangoni bitaruni bala tau kala iko na walusia tali bida na sekundi no mutuwanir tuju ino kamo da kama iko bangare iko na tamata kona wadonga nondo tu wadonga niko na quadratiko x squared oko na mona taka chiko na numundingi kuni sa artu mbitanga men exam na sko nga liumai iko sabi ataka taka okay o wasia manda bikimdu nangona sa ya likina na 0 nono muchiko nangona ya likina 0 lako chunga mai nondo two skills dabo ko tugono chuko wikento nangoni solving algebraic equation kona tako sobana wabu toro ruana kango mona dagaba kona tako sobana wabu mu takos iko ni takoso tabona dagaba na kena bimbasai kona skills ai kona nabe dakabe ke torre da mandongo go edango ngo nangone sinlurei kina na 0 ke to daka mandongo ngotanga endo ulenga chugo kende tunge vanga ngo sa rumbisa reke numu a numu b numu c ka ku nindingi taka indua wakabosar na ngono iksa ridikina redi 0 nono muchuka endo na lisu ni weekend tuwe do tukuno Reinhard Bonki o iko wateke ya ukenda ro 0 menamba ndo chuka nondo rumbula na kalu aseta ke we are nothing beta kesenga ni tarana wale choba na ka keden dada kabutu ngonda na struggle uiko mo 0 chunga menamba ndo chunga no mumbula na kalu na kamutonda dada kabe okay tore da mandango uiko ni reda na 0 siang so da batu sana daka right are na plus 2 takoso na wabu me bakanga nondo tu skill jani takoso boko na wabu da na opposite ni plus 2 wanan nabu are da ana minus 2 kembali ke 4x squared chuka na 4x squared chuka na plus x nangona may join teki ko na plus 2 go sada minus 2 ya sangi equal to that right nangona lang may minus 2 ya sangi equal to 0 nangona sa set saranga ada rumbi saranga na bi peptos teki sa papi saranga odi no mo a betung ko ba muri sartungango ke sa rorore okay a equal to that mai ndurta kamata a equal to 4 set nata ko na nambongo ko fa pate kena sign invisible chungo right numu b na 1 okay daba numu c lako pate kena sign numu chuko lako pate kena sign numu chuko ngo numu c ke ngo numu c ngo daba numu c right numu c equal to negative 2 wana na hebi ko sa ketson sara okay ke wada kia no po option ni chugo biko iko be ko chirtu ke de mai sanandongo iko be ko tana plus 6 sanongo se viri sanongo se be ko chiko na x squared iko romanda ngani ko chiko na x squared di sanando palu singono tal na ko chiro na ro chungo isando wada mendu nga merto chuki baleta na take tv ko iko be redidi
iko bere tanga na 0. Okay, usana ko tana plus x squared. Tana plus x squared. Dava na opposite ni plus x squared. Ke kuch sandong. Dava na opposite ni plus x squared. Okay, redango. Minus Okay, minus x squared. Okay, usana kita ka metara me wa murid chukango. Tarapa mena x plus 6x, right? Ocha tarapa mena constant ko plus 3 nangoni ko kotike sangelo reo 0. Nangona ngalo re na 0. Ada rumbi sarangana nomu nomu binding taki, nomu nomination, yuksa nominate takirto sarana nomu A nomu B nomu C. Aset. Okay, taba nunggu A ke. Okla yuksa ring turrongo, nada bo chibilungo mena x squared ngo. Chiku na negative yon dona number chingo, nada ba? Right, na negative 1. Tola ko na B. Odi chiku na x. Na B ngo. Odi chiku na. Lako pati na sign. B equal to 6. Right. On to C, kona constant, lako pata C equal to 3. 1 and now. Arida. Au be spend taka a lot of time on this, Belata nongon yuk sakinda ba nomu A, B, and C. Sindrin taka ba na calculate. Taka ba sarang okenda. Na quadratic formula ko sarara on to nagita ka na ken example okay ngo ko na category 5 kondo to kuno chiko na category 5 na worst scenario obambo ta me kenda to waro tek tan okay reda na bengo me bakanga non the two skills ni takos okay so far sinilo reach ken x squared you can do nada ba to nada ka ken to sabuli dan on the two skills na solving algebraic equation takos na nega na square root sign taba na opposite ni square root sign squared so 4 minus x kota na square root sign sana sana x squared kori satu ikan x squared okay au kuchi romanda na rongo isana ndongo au kuchi kango isana ndongo dama na opposite ni negative x na plus x negative x sana plus x ocha sangi kota talanga na plus 4 dama na opposite ni plus 4 minus 4 mode equal to 0 na example ngo kinto kuchi x squared obeda ka